Aduh, Ocil lapar nih. Ocil mau cari jajanan dulu ah. Bakso, 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 bakso. Ayo, siapa yang mau bakso? Eh, ada tukang bakso tuh. Ocil makan bakso aja ah. Bang, bakso bang. Ocil, Bakso bang. dibungkus apa makan di sini, Cil? Makan di sini aja deh. Baksonya mau pedes gak nih, Cil? Boleh pedes. Pakai sawi ya bang. Oke, ditunggu ya, Cil. Oke, cepet ya bang. Ocil udah lapar nih. Ini, Cil, baksonya udah jadi. Wah, jadi juga nih baksonya. Bismillahirrohmanirrohim. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Enak, seger. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Wah, udah habis nih baksonya. Alhamdulillah, Ocil udah kenyang. Bang, ini duitnya ya, Bang. Loh, kok 2.000 sih, Cil? Kurang ini. Maaf, Bang. Ocil lupa. Ini ya, Bang, duitnya. Lah, ini baru bener, Cil. Makasih ya, Cil. Iya, sama-sama ya, Bang. Sekarang Ocil mau lanjut main lagi, ah.